Yes. 네, 뭐 우리 인도네시아 선수랑 바레인 선수 두 팀 다 뭐 마지막까지 열심히 잘 싸워줬고 마지막까지 잘 싸워줬지만 좀 아쉬운 부분 일단 뭐 네프리 얘기를 안 할 수 없고 좀 더 우리가 AFC가 발전하려면 그런 부분에 있어서 왜 그런 판정들이 자꾸 나오는지에 대해서 너무 이상하다 생각한다고. This one. Oh, sorry. Both Indonesia and Bahrain team, those teams, did their best until the referee whistles at the last minute. But still, I have to mention about there's some shame thing in regarding the referee's decision. So if AFC wants to develop, and the referee's decision also has to be improved. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.